balik ke imam mah jauh deh. Di mananya? Aing juga ide daripada baik aing mah. Pakai plastik. Ya, gimana ya? Dicoba enak nah. Mulus. Gua jelema. Aduh, nikmat. Aduh. Aduh, nikmat. 3 donat 2.000-an. Ih, warnanya unik. Bau. Ih, kas nama bagus ya lamun di. Bawa bae ngeunah mer. Iya, ngeunah. Mending ditonton goeng di ditu. Aduh, aing mendekat keluar mobil aing mah dikumbah. Panas hitam aing. Ih, bau-bau makanan. Eta jelema nenek naon ya? Jelemana indit. Kuaing dicokot, kuaing makanana. Lapat. Aman teh nya? Aman kosna Sia jeung atuh aing. Usaha panelan aing. Najis ya nemang aing. Udah dia nu aing. Ngaku aing lagi dipakut hewan aing nu aing. Sia kebiasaan kriya kabogoh aing dicokot ku sia. Najis ulah sok mau masa lalunya, nu masa lalu enggeus. Ataupun terserah lalakina atuh milih aing bogoh aing. Dasar janda burik. Sok gatelan cantik. Anak cantik, geus jelas aing bogoh kalulusan janda-janda ge bagus. Bagus dari mana lu? Bagus lah, lu punya janda nggak punya sertifikat. Maksudnya surat naon eta? JNPK lah. Eta naon sih artina? Janda narasumber para lelaki. Emang sia janda B2. Naon sih? Janda burik. Najis gue segitu mulusnya. Mulus. Boleh sih mas mulus. Kulitnya nyadar diri sia ta. Gila nyulus sia. Makana lalaki sia milih aing kunaon. Sia burik. Gaya di emas tapi itu sesuai jeung kulit. Nyadar lah. Dasar janda B2. Bekas barang bekas. Najis, gue bikin emosi. Sia emang lagi. Kenapa nih? Weh, emosi. Nusnya boga aing main cokot bae. Lu main ngaku aku aja itu punya gue. Emang nganan salah. Ini punya gue. Janda ngepelan. Tuh gelang gue hilang sih, emak ya. Najis si Oda ya. Gue kejar. Emosi gue. Ya ada tamak-mak. Para saya yang misalkan malah aing dijorongkeun. Apes dasar aing. Udah habis ya. Tuh mama garlut. Saya dipisahkan malah aing dijorongkeun. Naon sih serian? Aduh lucu gue. Punya anak mamas ya. Itu duaan. Nih nak bola aing tah aja lu tuh jorong kadinya. Seserian deui. Lucu aing. Jujur antum siapa aing lah. Aku kalem beuh. Kalem. Dina ge yang serikeun aing. Coba balik sih mana? Tuh kadari itu tuh lompatan tuh. Mau sama baru. Ayo sih ke mana hidung? Dek jasa geus emak. Aing lu sekalian. Neng. Kamarana. Naon sih? Kolot-kolot balik. Aing mah kolot ya ganteng. Pas kitu ganteng kumaha jorena. Oh iya. Nu kitu ganteng, mah aing. Oh siapa ganteng culun ge. Neng na kamaran emang? Ka warung. Kompak amat neng. Nggak saya yuk, kurangin ke warung yuk. Cebeng coba gua duit. Tuh. Coba, duit mah. Itu. Ayo. Idang, woi. Lu ke mana? Ya, Mang.
Udah kadir ge. Naon sia? Mang. Sudah bagelo. Memang aing tadi pan nyekel parfum. Tapi hilung aing memang kos tama. Coba ambuan ge. Sengit Bau, ada. Menceplok bae. Tai. Ih, sengit lian coba memang ya. Botai sia eta dasar jelema gelo Iya, ngaduk aing- padu bae meureunna Mau eta. kalau inget aing pan tadi ngising. Ih. Coba kadang ya aing nampola. Ih, bau. Ada. Gelo ieu budak ieu nyadukna calana meureunannya. Inten can cebok. Can cebok. Ih, Ngaduk geus ieu gelo ieu. nyaho can cebok sama di tempoan. Udah ngarunjak ieu itu mah gelo ieu. Sia nu gelo. Ya, Gelo kumaha dulu Sia gelo. Di Gabi juga mana-mana biju. jalan. Dah, sia dasar gelo sia. Gelo sih tak gelo tah. Nah, kabur. Juri hidung, sia baju biru tak jalan. Sudah laku. Gengit. Nah, sih ribut baik. Iya. Cabe-cabean. Cica mah cicing lah. Ini aing mah balik lu ka ditu ka warung. Geus ka ditu. Aing balik bae lah. Geus ka ditu jeung awet di luar. Belanda ka aing mah camat tahun ni awewe. Itu si Culun udah kemana? Nyaho pundung meureun. Dia sih digalakan baik. Ih, emang na budak petik digalakan. Misalnya lah. Baksat sia, umpat nyolo. Naon sia? Dek gelut jeung aing sia. Harus ke. Baksat sia. Hei, persit ka mana sia? Lu bilang si maing. Hei, masih mah. Punya. Hei. Ada. Ih, ka dieu lain. Nu aing baik. Ih, nu aing mah. Ih, najis. Aduh, gelang gue jatuh. Dramat. Sini punya gue. Iya, nih, main. Ika dia kan sia udah. Naon? Abang ieu kan gaing. Munah bae sia. DGO sia. Naon sih maksudnya ngomong gitu? Janda gatal obrolan. Astagfirullahaladzim. Ih, udah amat ah. Ih, kampret. Ika dia sia. Cicing cadah. Najis. Iya mah maing. Iwas. Iya najis ya udah. Jadi selama iya tamas ya he. Bang, kok iya mana? Kunan kau di mana? Ayo mana an gelut bae itu tadi. Mau ada ya. Gampang. Itu jelas sih mama gelut malulu tuh tadi kene. Kan gelut kenaon sih? Jangan nanya urusan bae. Emang siapa? Tiba emosi. Oh jadi dia masih ya? Oh. Salah kesian aku kumaha bentuknya sampai anak kaki ya Allah. Ya Allah sok ngadeketan anak aing. Kan gelut bae guys. Saya jadi mantu ke. Sia ulah ngahina anak aing odah. Heh. Geus aing mah tak ngahina anak sia kunaon. Bah urus anak sia tah. Urus anak sia urus gangguan anak aing. Tahu diri. Hidup. Enggak. Cicing. Heh, bangsat doang sama mamang. Najis. Gas. Naon sih? Gelut bae. Gelut kenaon sih ya mamang? Ayo. Yo tinggal yang mama ya. Garut pati tadi marbut. Iya tanya ke iya bungkus nasi aing. Iya udah. Ayo bungkusannya mana? Bungkusannya. Yo. Buka aing. Iya. Emang nanti sih nak? Naon? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
Bagi-bagi ya. Sabi nga bagi. Imam mana kejar lah. Mana? Bangsat ah.